Order for me sign Emma Wakwa baby. Say nipa bebre enam obiase will be the Christmas, but they don't know what Christmas is. People don't know. Omunim di no whole Christmas. They don't know. So 2 weeks ago, na me back it to no yare. Instead of wuti bo one tina min to me nkwa sorry. Ti me ko drop me mano wa sorry. Ena me buy. Na me ko pick wo mo buy bi mu na o mo buy no mo papa wo fie. Na me se ma me rush to store na me nya de ho quick. Me drew ho no mo. Na ya sunlight tin. Na me ni ma de kro na me fie se bia. Se osibi na e koso ho. E na ya sunlight tin. Sometimes so most of the churches no more point because nem more one. Because I don't know to man call me Deeper Life Church. Timi do mo call Baptist e be me heya anti me do mo call. E hoso de shabo mo point them. Enti me drew ho na me me check line tin na me hwe baby a line ko kan me hu ade kro ase se osibi na ekoso se bibi na ekoso na minima. Me ko drew ho no ma one etiwe Santa Claus. Oya pompom fi gina ate akonwam na body say be kan na furu so ene wosi ho na manfo sunlight wo ma Christmas decorations yaye ene wosi ho chese wo montumi anko asore mpo. They have no idea who Jesus Christ is. Yes, sunlight each pictures in the name of Christmas. Whereby a nipa ye celebrating and they don't know him. Because womunimuna kasatam no wasan ko mo asore dem. Satam no nanka waso wo no wo ma nanka wo gu asore dem. They were in the mall taking pictures with Santa Claus na waburo. Waburo say sram na gam hye nanum no de to. Nkola ni bi kura wo mo neto wo na so wo mo bohu they cry. Ba wufu yi omo ni nyama wo mo so ena ye Santa Claus nyame ni ye ja Yesu Kristo na ye di ni birthday no ni nyina ne say some people don't get it. They don't understand why na Yesu Kristo abi why kura birthday ena ye di. A lot of people they don't know. Ushia no bibi na no Merry Christmas but wonima de kura ye friend Christmas. And you draw your money in attention, could you Santa Claus? And you be beer, Santa Claus in the party. And my ye near because with him. Say yet, Yesu Christo, but bring a ye de tia, and can your best celebrating ye pa. And then I'm in buy you didn't come okay. And see, Christmas is not about gifts. So what you say? Christmas is not about give gifts. When we take, we become selfish. Who died? Or say Jesus Christ. Now, see, do you remember what Jesus told Peter? Or say yes. What did he say? He said, Peter, do you love me? He said, yes. Peter, do you love me? He said, yes. Take care of my sheep. Peter, do you love me? He said, yes, Lord, you know. He said, take care of my sheep. Imprensa. Na Peter is. Was the Peter who do me? Was say erade me do? Was say yenimi nwan? Peter who do me? Was say erade me do? Yes. Was say yenimi nwan? Was say busan Peter who do me? Was say erade wo wunim me do? Onim ade nyina was say hwemi nwan. See the erade. It's not about gifts. It's about winning souls for Christ. It's about talking to people about Christ Jesus. It's about telling people about who Christ Jesus is. But no, it's Christmas time. We care about ourselves. We give gifts. We introduce Santa Claus to our children. The kids celebrate Santa Claus. And they take Jesus Christ out. We refuse to open the Bible to tell our children who Jesus Christ is. So all they know is Santa Claus. So no wonder they were dying for gifts. Want to be happy, want to do a lot of things, party, vacations, and a lot of things. Why? Because we didn't introduce Jesus Christ to them.
So they themselves, they don't know nothing. But on Sunday, we will go to church, some of us, with our children, but they have no idea who Jesus Christ is. So do we love him? See, you don't panka you fear kura, ki you dika introduce Jesus Christ ama you fear yetitim. Ki yama wu rade. But we don't love him. Bi Bible no ni enko hade. Bi Bible no ni enko hade. Ayasemo. Bi Bible no ko 2 Luke chapter 2 verse 9. Luke chapter 2 verse number 9. Luke chapter 2 verse 9. Or for we no makayo. The Bible no call Luke chapter 2 verse number 9. Luke chapter 2 verse 9. Osidi. Osina radebo for be ye enuma na twabu. The wote wo mu no na me sa beka ne twi. E wo hanom amawate bi no. Luke chi ne beka se Luka nsempa etremienu nchichemu enkono. Say Drew Bible reading and I'm for journey. They hate the word of God. Papa is so bad. See a true dimbi will be anymore. And you will person. The Bible man will be moved janeno. Was this will be any munyama? What true dimbi will be any wunyanko person? Yes. The Bible now janea, you will be in trouble. Luke chapter 2, verse number 9. Was in a radical 4. Be ye. Was it na erade bofo be yi won was it na erade bofo be gina won chen na erade eni monyam shrine cha won hu hia na ohunu was na ehun kese kan won na erade na obofo no se won se Monsuro na he mede asempa eye anigye pi na ebeye oman nyina dia mere bre mo se ene wawo agenkwa oni Kristo Awurade no amamu wo David krom na yeyi ni monsenkyerene mu behunu akoko a wode ntuma achichere no se oda emoa adidida kam na empofri mu ara osoro asafo bebre beka obofo no ho oyi onyankopon ayese enimonyam wo osoro ma onyankopon na asomdwe wo asase so enipa oso nani no emu afa wate o se oyi ne ho di kire wo mu no ehu bo nwanhwefo na wo ka kire wo mu se mamu nsuro na me di asempa eye nigia ebe ye wiase nyina dia na me di brem enne wa waje nkwana mamu e wo David krom na mo nsankyere ne amudi behu no se mo behu akoko a wo de ntoma kyekere no oda emodi didakem ene yakwo Jesus Christ to ye so what you say o see asempa ebe ye wiase nyina dia no de brey yawo agenkwa a woni Jesus Christ amayen e wo David krom nsenkyerene ye ni behu nse ye de ntoma akyekere no ne yamfa na nto court biamu woda modi didakam na womoni ji nti womodi achade akokoma Yesu Kristo ejanjefo mfranifo ni nyina ne se na womakoma prehwehwe Jesus nti no oyi obofo no edane ne ho didi kire won akire won baabi kura yawo agenkwan nso enne we care less. We don't look for Christ Jesus. Wonyamio ni ya
na hye wo biyam the whole God ni ya mo no kete wo wuro na ni monyam de agusoro ni ya mo no kete sei eni ya de hye nipa da sani ya moja de ni mo ofisa ne tese me ni umienu ya de na hye ne yam no watu ne bo ase ada ye funu no 9 months me no nti onyamio wa bra no wasi to the level wa nya dajia be hye nipa yam ada ho 9 months ya wono de na to ya nko wono baby papa bia ya nko wono hemfu bia fie ya nko wono de asofo akese efie tama ya wono no na farisifo asofo ya wo wuru nko wo mu batakari no wo hobio na hemfu akese wo ya nko wono baby ase nwambu emodi de daka nwambu ya wo baby wo haya ni kukumu dwan ya kono ma ho pampan pa enye komo ni ya wo akokwa ni de na to mo ne didi daka mu onyame me no wunti ya ba wo no de na to mo didi daka mu ne ma me fa ne hyechiri eturu bi kwa wusuma e ma Mary twale to de na ha gene sa wo ya akola wo wiai wo teshi baby na no apai so what you say wo yare eturu bi utimi ko toilet go ne ho e ma ne ma me cleaning onyame me no wunti cause wo tu firi suru hui no ba asase so a won hwe ya wo de bi yi wa no say Yesu woni mu hwe se ka wo tena asase so te se de ya tena ha ya kan keka de wo ke wo hye mra we mai won pese wo be didi nsem bi be yi wa no nti wo be ya te se de ye wo na bi wo fa the same process mu said ye be ya wontumi fa asem bi enyi ho ano no bre no ho sisi ne ye wo no wo wia ya wo wia uko sebi mprebia sa toilet gu ho na usa wono so wo ye bi wo jo nso kete so a Jesus Christ so ye bi wo figu wo ma ne echi a Yesu Kristo so wo ye bi ye jeje wo tata wo wia tata wono so ye the same thing Usia nantie uko kakribia bom na ubofom he did the same thing obeye the same thing uso ye teenager and into one teenager asase aban ono so obeye teenager te se uso ye 12 and to one teenager ono so beye te se uso ye crazy 8 years ono so beye 8 years te se wankasa nti akola ntimi nya bibi nyi no no because ono so beye akola te se nti akola mfa no ni akola ketwa wo mfa ne ho ni utuenufo no mfa ne ho ni ono so be yesa so what you say wo be bre no wants to the level one ni patent be ye pe wo didi wonno mo ono so wa be didi wanom wonante wo da wo sore ono so ye bi utumi ye adwuma no wa bre ono so no ko adwuma no ono so bre osori wose adechi oyi esemi ye de osuma me na adwuma na papa yi no won home no wonam saa ene wo ye adwuma he did the same thing obenanti asasi so 33 years obenanti asasi so 12 years no otuma ko sha asori dem a company fu go 3 days nyansa ye no mumma sito 3 days no munim se komkura wo no munim se wo ma hye dem ho 3 days 12 years nso ne 12 years nkola ko he obeti am 12 leave me alone 12 years Jesus Christ company fu go dem 3 days kanyamia sam kire 15 years was I'm a teenager mintija unkashi ameti because me a teenager ono so be a teenager none papa ye carpenter ni no sorry no ko carpenter mo bi yes fa that way bo table no so was your papa mate kwan was anya ye to that one nessa fa bo bi table said them person did the t-shirt so no nyesa na aye no pam no boss bi he did the same thing he obeyed his parents yes man who's the penny ba no ko jene niema he did the same thing
Wa brain wasi ama na nwanwa. Binyini ye on nante ya di 33 years. Insan wo fira sasiso. 30 years what the 3 years biti. So starting the juma 30 years. Starting the juma 3 years biti. 33 years team. No fira sasiso. Oko wanya ya juma biya. Ose said ye neja suma no. Sana ono so suma ye. Yenko wiase nyina nkoye ne suafo. Da ben wo bi wa no aka Yesu do. Yesu nti John 3:16 wudi woni mhwe nde ekomo. What me did John 3:16 akasa kire wo bi. Da ben na wonna mo ye shopping wo Christmas gift wo dwumum. Waka kire wo wo busa wo mu di nti wo mu di Christmas. Wo mu nti ase ne say wo mu siti Christmas asefa. Na Christmas adane gifts. Na sedie bofo no beka se asumdua ba asase so no oba na de boyefo oba ade boyefo ntini enyema ne de ne hye nipa yam so wo mra na wo meka santre ye ni mfiri bone ho na onyame ye hye da sisi jabi ohu etirimu pa ne papa wo nti e wo se papa no soma no ode ahopopo oba na wo beka kire because wo do ye wa yese Jonathan ni David na fofa ntini papa ne bopa no dimirika na Jonathan dimirika na okobo David amane David me papa e pose no wabo ho ntini ye ni Yesu Kristo ntama ye se Jonathan ni David enam fofa wo hu abufu hia ne papa ne beba asase so no se dabi se sadia me papa so ma me dia o de mikoyi wo masutire se maame abufu se na me papa fa ntimi de me baya manu di sem ne se sakra wagene asema me de baya no Mamfa bibia gift bia mfiri soro ma dia me de ba ya ne se me papa fa bufu kese de ba asase so abechi nipa tugem nti me do pa te se de Jonathan eni David na fofa ne tie no eni nti me be yi wasotire me be ka kire so gina yi na me papa wa chi wade bi ma me kwan na me nkyerekye wo no wa nkɔ ho na wa meche wa ntugem na Yesu Kristo di ahopopo ebe nante asase so be bo de wuro kire nipa samon sakra magin no osra hini na ben mon sakra magino no osra hini na ben wan kasa sakra nipa dia o se sakra agene no sa agene no boni enkomre nyina agene no ne akoma no ayemu mase twem enti wan kasa sakra o hini kutu hini no nyemfa foforo nsi wo wan kan sa wan kasa sakra o se kutu nyemfa godu nhye wan kan sa wan kasa sakra o tiri yini nyina togu nyempiem plante edesai roba de yemu tiri so wo se sakra mon sakra magene no so hini na ben o hu se nipa agene boni eni akoma mu boni de ni be kwakugu gem Yesu Kristo ba no nante te say ya no say ye ne se ni ene ne sabata jina ni kuta ye ne nyepe ya jina ne dia na toro different eni nti wonam ne nsem o kanya nsem on sakra mojen no so ahini na ben but ni pantio no ben nanti ya be bo adwuma day and night eduru baby wo say ewie mu no ma wo prebu but odi nipa ba oni baby odi ni tibeto etrubu to me nante koye adwuma sa na baby obetwa kra ne ho ayede enti wo say ewie mu no ma wo prebu na so nipa ba oni baby odi ni tibeto ono osoro ni asase ye na jadea me no mi nti because wa meye no sa wa hwe ya beka se onyame yiyimu wa ma na hia nso Yesu Kristo ba ye no na range over mu no nam fam etrubu kro komde wo mu durefu obi mu ye kobubu oburo ni are he struggle because no hu bufu a ni papa di free soro ba no wa ba ye adwuma owie ye wanwie no pe nipa a wo mbe ye nsia na musu ni ho a na se chirima ye wo mu a obi a meka se Yesu ba ye ne ye ni ha Yesu ba ye na ye ni ha enti mu no de mra na mamu o janhweso de se di be ye obi so be kyerkyere otono bo ase yi nipa dumienu wo be kosi kanibere nti ena ede sei
Judas free because no ya kromfo wo pesi kanti wo to ne bo ase kokoton agenkwa which is now was a bem. So what you say? Neka nipa level. No so montana akopem se gya no bo hye beba boso. No hwie no honhom de gu wo muso. No mo so nante bo adwuma te se de wo mabodam. Ya brobi ye chibi gu afiase. Ya di chance nkonso egu binom. Ya de obinom conference kwa. Nye komo. Ya brobi tete wo mo ntade e. O mo no dam. Because Jesus ma wo hu say muni mabayi madwuma na wie meko na sese no metama so meko but still say di bisi do nipa na me ni nipa ya nkofa ne mu yeden no me pese mu gine mu na mu ye adwuma na me ba ya me baba ye na bi se di ba ya wo mu renfie na wo mu mfom na me papa bu fuhio no meto wo mu so were ti mu so mu nko na mu nko bo adwuma ni ye to wo mu gu ye no mo nam ye adwuma ne te se di wo mabodam bo adwuma no owo mo ensuo mo nye komo ye chibigum ebi ko kasa ne ye browon ne ye sibia bo still no mujirem pintin still no mujirem no mo bo adwuma obi yi wo dokese di wi e de akire nipa dasani wi e wo jahoko no si ye hwe ni nwan e ban na chi nipa ne bebregu o nwan ne su wan na ikuyi wo nwan ne tie meme wan na ikuyi wo enasofu bi aba di wo mu yese monko wiase nyina koye masiafo monko yi nam no wo mu di gu asewa wo mu yi mansions ti wade to sra na ne wura ho no what did you because we won't before ne papa de ba asasi so what you say ni pasente ya wodo obofo ne ba wo beka o se asumdua ba asasi so ya wo agenkwa na mamo e wo David Krom ya wo ne de na to mu adi de dakam asumdua ba asasi so oko na wo samba biu ni ba wo ba de to so minu no sei na wo ba ye na dwuma wo ba ye wo eye eho tienti Bible say ne papa ede sa atemu ni nyina hye ne nsa ne ba Jesus nsa wo ba ye wo fa ne papa dwuma ni agurunti ne papa de atemu ni nyina hye ne nsam nti wo ba ye no asomdwe ba asasi so a wo beka ne papa secret nyina di ode be yi nipa nyina kire ye no oduru ye na papa ne so wonim me di atemu ni nyina hye honsa wo na be sa ko back na nsema wo ko ka kire wo mu no wa hwe so mu di so de wa ni so no kye ne tugem eni ti wo ba no eye me nwanwa se de wo ba fo first ye wo no na ye de ne betu mu odi di dakam obi ewu na nani age o so akola insa no wo sere sisi de ba wo ba ne yemfa na nkoto emu odi di dakam bi ma mfa ntoma nkyekere no ho amma esuru ye mmia ma bofo meto nyumo sisi de sa bofo ni nyina ya amis onu mu na eba ye wo no na nani ti se me de ibi fita tuntum simfimfim sisi nam se ye de atemu ni nyina hye ne nsanti nani otutu ato na odi jaframa hyem se de be ya wo hu mobo because we di kan ba be bo kokko so what you say we di kan ba be bo kokko enti wo tutu nani no na ketrema na wo de be ka kire wo se ne papa fa bufuo nti sakra wadwe no wa mechi wan tugem no wo tu ketrema na de ato nchen na wo de nkranti ni fanu a bia ne kokoso twa nyinam wo de ba uwie ya wanwie matadi ye hyeme ye sudi ne de ahye okay say you red me boy me die eyesudi ebetume tu me di tu bleach mu sisi ya me kyerɛw se bi tu akɔ wono die ne die wato ne boase na wo die soku moja wo ne die kokɔ no so wo so wo ba ne die no nye bleach asɛm o enye sudi asɛm ya hyeda die soku moja tenkɔn na wo pija na wo die wura
woba nti sese wo ma no se wo goma biem wo ba ne sawe na de wo ba ne se awe na de nti se ye wo no agenkwa no asumdua ba asase so which is good wo be kan ne jetiri mu po atre ye ne gina yie because ye Jonathan anka David they say nka Jonathan papa to ne so yere apo bia so be bo fa David ho no na Jonathan abete ho if wode ne bakura man so wonware se de be ya wode ne sum na fidie no wonya no ne ba no ebo ne kunu kachen se krache me papa wote wadwen papa ne tirim fa ho wo pe wakum nti anadwi ma me man fa mpomam ne firi hako wo bedru wa wo hwehwe na ekunu wanya no ni bukura fu ne ba no ade no wogya na ma ne kosa kam be kuma ko wo so de kwa yakra manhu enti wo popo bia na Jonathan about David enko ha epo sei na me papa boafa ho don't go there wo popo no odi mirika nko obi one ne papa wo papa fa agene so wo be yi obi bibi na wano how ni nyina ne se wo do na damfo na Jesus Christ do yenti epo bia papa ne bebu bia no ba no bete ho kire me papa se yi wo me papa so be yi mu sei nti munye se no wo yi secret ni nyina de amaye nti ka wo se edo wo de do ye wo yi secret ni e wo si ye dia ye hihye e di so nyese de bi yindi so ti we di nyu bi ne kuma ntwi o boss ya ko ne de ne ti akogira kyerema na ya hwa ade sabi o Bible no ko Revelation chapter 6 osi asumdua basasi so mewa asumdua basasi so no mani age yawo agenkwa na maye wo David kurom mewa wo moto wo mbu ase koche na de no wo ba bi mu ase na beye bi o Bible no na men kan English no me wi amede wo beko bi ko Revelation chapter 6 verse number 12 I mean kan twi wi ade Revelation chapter 6 verse number 12 Revelation chapter 6 verse number 12 or say na ote nsano a etoso nsia no eno ano no mihuni na asase wo so kase e bi mami likan start 1 nansa Revelation chapter 1 mini kan start 1 na ma agoro ne nyede Revelation chapter 1 verse 7 obaye no the more did dakam e ho ne yakọ na mewa na bofo fili soro be ka kire nwanhwefo nso mo nko de be mo hu ne se o mbe hu akọkọ bi si ya wo no o the more did dakam ye de ntoma kekere mewa okay na second one here hwe o san ba bi me hwe ade Revelation chapter 1 verse 7 o se hwe on na murunkum mureba na eni nyina be hu no ene wona wo no na asase so emuhie nyina bebobo ne ho ebubuo amen Ewrade se mene alpha ni omega no die oho na oho dada na oriba ade nyina sutumfo obi obama no wo na fede onamurunkumu ne ba onamurunkumu ba be yedai onamurunkumu oba be yedai waso na murunkumu ba eni wanyina be hu no ene wona wo ne pia ne mpo amen wana ne wakandifo ne wachidifo obeye de eni ti afena me de woko Revelation chapter 6 verse 12 afeyon ko Revelation chapter 6 number 12 Ose na ote nsono a etoso nsia no ano no mihuni na asase wo so kese na owia dane tum se enwi kotoku na osrane dane se moja na osoro nsroma hwehwe asase so te se
te say and was it osoro hwehwe asase so no tete ose osoro tiba me to me boase twi na mekan opompo mekan ose na osoro nsroma hwehwe asase so se brodoma emframa kase woso tete na babunugu na osoro yi ne ho koi te se enwoma wabobo emepo ne nsupo nyina tutufiri de na ewo na asase so ahemfo ni nipa kese ne asafo hene ne adefo ne ahodefo ne nkoa ne adehye nyina hunta obodan ne emepo emu obotan mu na woka kire mepo ne botan no se monhwe yen so emfa yen enhunta emfiri de wote ahinwa no so no ne odwama no abufuo eho ni odwama no abufuo ho nti wode abufuo na eba odwan na ye wo no ewo mo na didi daka mu no afeidie wo ba ya enyan na wugu sreso no edis enyanhwefo no edi amerika ko hye no afeidie wo ba no onipa dwane ede no ho ko hinta ewo de wote wo soro ahinwa no so eisane no na wo ba no di ne siye wo si asase wo so kese na ensuruma titi gu fam te se brodoma ewo so na babunugu mame fa nka anya mfato anka abrepa na emfrema jampanturudu ebo na ewo so dua no betu no kura gu fam no etimi wo so anka no ma anka ni nyina titi gu fam tetam ama yinya ba kokura wo so sana se Jesus Christ pie na ni munyamu no wo ba ni huhunti wo so be wo so na ensoro ma beteti gu fam titim se brodoma ewo so na babunugu na nsoro ma gu sunso edoso si nipa o mo wasase so nyina edoso ni huhunti o ane boni nipa yenti se wo ba wo mane se wo jama biemo wo mane se yemfa yensa mefefa no wo mane se yemecha na de wo mane se yemfa ntoma nchechene no ho ne yemfa ne nhya kire wo mane sa wo ba ne sinjata wo bodam so what yase enti ne huhunti o sori ontumi nyina ho obebubo ne ho te se keta ya bobo na asase so ahemfo ani adefo enkokoa ani mpanimfo wo mu nyina bebubo ne ho bubuo na wo mu di hu edi suru beka kire emepo ni nsupo se hwe yeso na mumfa yensie de wote ahinwa ne so ebam enyanhwefo no omunkɔhwe Yesu no mu de nigye na ekɔ obufo ni pie ye no wankase munwane ose mede asempa eye nigye abeye wiase nyina dia na mede bramu yi enne wawo agenkwa na mamu wawo agenkwa no woni Kristo awurade no ama mu wo David kuro by way dia nye sanati o odi bufu shikese neba ni nyina ne se odi kama ye hu secret di wom di betuma toye no be yi asutire ni yamfa ne numa asema nye hu nti sese wo ba enam se yamfa ne numa asema nye hu nti no ne hu nti osuri bebu bosekete na osrane ebada ne se moja na nsroma tete agufo sana wo ba no sana wo ba no nti se sa nipa yi ba na so ye hata wo idwane na nimu wo nipa ehe na wo bejira ehe na mejina ada edi eche ehe na mejina
na mini jina bia wonenim minyamie aina mejira na ina mejire eda ediete aina mejira na udi jina bia wonenim se uda suti uboni mwa na udi jina bia wonenim ene jani to emuja no mfanye mpataje maukra. Jesus Christ. Osi efrise na bufuo da no na bufuo da kese no edu na hwan na obetumi agina nanim. Osi ba wo ba osuru dwane nanim nsoroma asase ewo so na nsoroma titigu no na bufuo da no hwan ni betumi agina nanim. Edi enti na ne buofuo boni a wotimu nti o sister Joa eni nti na wodi bufuo ba no konkonso a wotimu no eni nti na papa ne di bufuo ba no pese mi kumnya de ho ya akayo no eni nti na papa ne di bufuo ba no eduto eni dan ahoya beye no eni nti na papa ne di bufuo ba no krono no eni nti na papa ne di bufuo ba no enkofo yire no ma wo fa no eni nti na papa no odi bufuo e ba no eni nti ya sakaya ni di ya nko fa bufuo ma o nko de charot na baba be fa yakosoro asomdwem nso wei die na bufuo da kese no onipa ntumi nyina nimu. I mean kind English also. Revelation chapter 6 verse 12. Or say, I watch as the lamp opened the sixth seal. A powerful earthquake strike. The sun turned as black as sackcloth made with hair. The moon turned as red as blood. The stars fall from sky to the earth like figs dropping from the fig tree when it's shaken by a strong wind. The sky vanished like a scroll being rolled up. Every mountain and island was moved from its place. Then the king of the earth, the important people, the generous, the rich, and the powerful, and all slaves and free people hide themselves in a cave among the rocks in the mountain. Why are we hiding in the caves? Why are we hiding in the caves? Asimo nyankopon ka kire Cain. Wasitika uye ni ya nka wani munte. Uye ni ya nka ya ubekwa ko hide. Ka ubeka ka kire be pose mumfa yensie. Sa utie wonyame asam na wudi ni mransam so a anka wukosie. Sa ahemfo etie Awurade asam a nka wo nka kire me pose mumfa yensie. Awodi wotse nani munyamu ahinwa kase no so ba ko wonka sa. Sa esikafo etie Yesu Kristo no asama anka ba wo ba biemu no anka wo mo nka kire mepo edi nsupo se mumfa yensie. Saka maba woni mrante etie wonyankopon asama anka Yesu Kristo pie na ni munyamu a anka wo mo nka kire mepo se edi nsupo se munhye yeso emfa yensie. Nka they won't say this. By now say yenti radinti ye jane akope baby ashe. We are running in the face of God. But you can't hide. There is no place for you to hide. You can't hide. 15 Mesaka was it then the kings on the earth, the important people, the generous, the rich, the powerful, and all the slaves and free people hide themselves in caves and among the rocks in the mountain. They said to the mountain and rocks, fall on us, hide us from the face of the one who sat on the throne and from the anger
of the Lamb, because the threatening day of their anger has come, and who is able to endure it? Who is able to endure it? Only people who obey him. Only people who obey Christ Jesus. Only people who allow themselves so that their names will be written in the Lamb's book of life. Only them can face him face to face. But sinners will be hidden. They will hide themselves in the caves. They will run for their lives. They will run to find a place for themselves. But they won't find a good place for themselves. Rich people will hide. But that day, it will be no place for them to hide. Kings and queens, generals, presidents, they will look for a place to hide. But that day, they will find no place to hide. No place. Edano, woman baby and for munkosie. A people na mo say, woman sham some from Monsino, one was a Florida, what in the new woman just so bano, one the boy. Nti sam me poni nyina benane. Ebe tutu afridi awo. Nti wani baba ho so no, na manti amfajato, na etushi na nam. Na pebebi akugu. Nti wen na de obesie. Ehiafo adehye ene nkoa. Na chese nkoa nso ntie Awurade asem. Ehiafo ntie Awurade asem. Amofra ntie Awurade asem. Adefo enti Awurade asem, ahemfo enti Awurade asem, esikafo president enti Awurade asem, because wo mutie ya ko mu nkoka nkyere me posem wo hwe yeso mfa yensie. Nka they won't do it. Nka they won't dare do it. Look at us. Edi odobium na Jesus Christ me yin na di nkyere nipa. Afen won san ko hwe obi yam ne enwo no. And I was some running Kunibim. There was so children, and then a pay. Dear rather say 1 panel and then a pay, and who could do baby almost say they were atheists. Miss me made free school by. Not get one about me, channel some mom. And they are science school. Almost say we are nipa, now we are fish, and then we are fish, and then we become monkeys, and then monkeys become human. Nam say, sir, or say when she start talking like that and I start laughing. Nam say, why? Or say, because you teach us. You teach us that God made us. We didn't come from no monkeys. We didn't come from no fishes in the sea. Into who's just yet a tim of free, oh, when I'm summa. Or maybe school na science of what culture will be different. Into a colani was me atheist. Minye ready ni. Nyame bia ni ho. Ye fifiri baby ni ye be dane fish. Ye be gu pumu na fe ye dane monkey na monkey better need to human being. Ni ye ji o nyame ni mo nyam e de ato fam titi aso. E de ma body e. E de ma body e. Na mo fam oni fa America. Ye de nyam som tete ye man pa so mo nyini pet no man dane atheists. Majority, they become atheists. Also, one nyamini. So one nyamini. Because we go school, my teacher that train that day. The Adam, me dynamia se ready. Me da was sick. So woman in the Indian summit titi me may. And it teacher in the tradiano was selling a church one agin. Or say the mountain near Oka. Why fish? And a white fish better than a white monkey. And a monkey better than a white nipper. Fish and the monkey, no one about no. And she now also what done a fish got to mono. Why the boss ends you? You dip on your cheek, Jay, where do me busso. Say you a jumum. You do see penny where jumum. Nejumum for will be a mua. Ya there to say. Say, a juman run. A foul manager. No one be a show and such a control. No one will show us in mua.
ya let say who Jesus Christ wa basa siso obefa kwate bi ato ne ho so obeto ne ho mpan abetre nipam aka wunyamiti mu po achiri nipa ntie nipa wantie niti this time oba no mercy nipa dosum say han and the nipa jiwiase ni je wose okan wose se bre ni bekọ wiye nipa eni ba ji wiase ni eni jide asi wonyankopon sem ti ne nipa ba ha wo bi Bible ma no moko. As soon as you start talking about Christ Jesus, they run. They hate it. They don't want to hear. Ono so se oba wa chudin bi obi ani eni wonyankopon sem wo ba so obefa wo ma nasem ti wo mu eni ti no obi to no nyimo se wo fa nasem tie na se wo na ti wo nasem wa se obra ni mu yade na wani da so asa obewe o onyami bewe o eradi bewe o manesi uye tie wo se wo fa dia se wo fa nasem na se wo na ti wo nasem wa se obra ni mu yade ti je udi ka fa nasem wo fa nasem so wo nwie je se wo na ti wo nasem so what you say wo fa nasem a je se wo san na ti asem nim nko sori mi nko kan cho se adwama monye what so for yati o wo ba ya wo menante asem no mu ade ya ka cho se rade so wo no the same thing that you practicing in your house. You did bonny. We sin like nobody's business. And the bonny is a for suyeton would just so adwa yanki wash ya unia say luwa is a nipa shop bonny in some day nipa tikidin sa gu bonny so say ye nipa konto bonny ubi di bonny they support dance will be your papa. They support sin dance will be your papa. Nipa ni jiboni want to the stand say ye boboni abaso ye maboni fans ye jiboni so nti so obi di boni na wo ko kaba yes ye adai we am enemies of progress giant yenye ho nipa refio die Jesus Christ e ba beye e mepo na hemfo mo so mo mfa mo nsie no wono ne bom mepo no nti da no wo munya ba bi wo bi gina na nkampe so mo de mo sie enti se mo bibia enne ye nkwache damam mo sakra mo gye no soro ni na ben wodi hene enu ma nkwache nka ye fe Saudi unyami asem ebe tena wahini num edi edi hene ebe ye fe so we o man mu pani president and they say MPs nka ye di ye hu be mawurade ni ye be bu ye man no e wunyami surum ene emmobo mpanimfo nyami sura ni ye munti ye man kura ye nkuta wisdom ye di be so man nim ye be di akonya na na Satan did my and what we supposed to do no we don't do. When we are coming we say a lot of things, but as soon as we get there we don't do what we're supposed to do. People suffer. People are suffering because of some people's greediness. They don't share. Onyamia na dip go do shisha mipom nso kwabra na intimi transi na group bi yitua sika no wo mo na ye wo mo dia nso Ghana sase so ye nyina na yete so na mpanimfo ewu mu no enye man kwala akofom anka me ya se emra ewo kurum ho no ayesa nansententan anansententan yo echi e de say ayi muan ketenkete na jaya osono bo wura ma no woko
bankete no omo na chewo wo be koye so obi awia banche nti etimi de no 5 years banche wo kodi so what you say nti ye jewrade wo nti wisdom pa any compassion sympathy ye nyama ye nua etimi som wo man no ema wo man ni gido wo se so trimodinfo dia o man no si apini utrimodinfo so dia o man ni si apini. So what you say pesa min kominyo ne ya Africa fo pesa min kominya anya we be ye wono no onya wono nko ani cube wono nko anya yi nti wo behwa we don't develop but one day Jesus will come. One day Jesus will appear. Hebrews chapter 9 verse 27 I think. Osi chase onipa wu prekope na wo na chi no atemu ho. Let me just say wow. Hebrews chapter 9 verse 27. Let's go there. Thank you. Hebrews chapter 9 verse 27. Wasena said edaho manipa se wobewu preko na eno echi atemuo beba. Ichase wonipa wu preko pe ne wu nechi no atemuo ebeba. Nti bibia nipa da sani wo ye na sase so no ka wo sese wo so ya mom na wu a atemuo beba. Da tutubentu ibe bom osuru ibe je wa no ewufu nyina bete asori abegina temu dwane mabuaten adana de boyefo ade enim guase na be sori wo mo de adagya shame no mo de be sori afiri wo mo omamenem na tenenefo so de enigye ane ahosepe ane atade fita ene be sori ade wo sebo akohie awurade wo wiem so what you see nti boni bi nipa wudi na sase so bia ka hu se twase nipa wu prekope no wu na chi atemu ho kai sadie se wudi wu nie bi boni a be careful se wo shakokuam ade obi na maduro so si nkunu ntonkyera ka hu se wo nkyerebo so what you see Yesu Kristo ba nya sa no kan osi di uhwi nipa mojagu na nam nipa nsa so yebehwi ni mojagu di uhwi nipa mojagu no enam nipa nsa so ni yebehwi ni mojagu. You need to be very careful. Abortion na wo ye na obi anka nkyere wo senya wo ti asori dem fre wo Kristo ni na wo nyinse ya na wo koyi ato ogu no se wo fi se wo nware na nyinse ye nim guase ma wo dia ye koda wo mu bi ni ye dan ababawa yakoda ho amubi ni yeda eyedai yakoda ho mubi ni yeda woso ani bi tie mu okurum ani bi tie mu asori fie onyankopon asafo wrade yeye no bone ne ababa wonye nchim ye no wo ne babani awonya nyanka no na wachima wo ya wo atro. So what you say? It's a talahabanso. Nankanya mama. Obi timi ko je visa. Me di ku wait for na mami hu yo. Ababa wo yi nware wo se ma je visa. Wa ko ji ade ahye ne nsa ho ne chese free bonto otimi bo adwaman wa bra wanyem. Bible so di obo adwaman no wo bo sai wo no nkasa ni nipadua. Nti abrantie ne fra baba wa no woni ne beda na bia bi nyinse ne ma ofi se wa fa ne ho adi eduro na hya wo ho no prevent se wonyim no se no men kan di osanka awrade afana afiri mojam eyo mojam ade ne ba pani a wa woni nti na sanka abofra na afiri mojanim nti you will be in trouble woni be ma ni nyina you will be in trouble. Enti ababa wa nware
At the age of 18, no one did actually the no do doctor. No one called visa, they call it visa. No one they are sending some. No one took no one got to Kuwait, no one got to Egypt, no one got to London, no one got to Germany, Italy, no one got to America, no one bring your mind fan hoodie. Found you. That's why you say what? Found me. Found need that, and then your says will be a womb. When you won't go madio. One that is so only unina was in the unina as would be one year than was some name. Until the what you saw be found with the found me. You lie. Who brought that? Found me. Bonia Cassia Cosu, yes, and what you want to see. And there will be packed me called Jipa. Pow! What me called Jipa? No got the default to for them. No more you sing a meeting. And the dear true good radiso. One yario. No could you know. So for hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Your friend, my mate, me for the first so. My yaria the dam. My yario. My yare papa. Ebusiafo. Only for one month. My yare na me so pa nyasa mketwa. Me picture do ho se kaminya ya. Kabine ba betira mo mamuhuni. Na me ba odifo hunta hu ho no. And what in Sato me so, or she or you go me so yes, near my mamma, and I have any too, and me coffee, me mammy be, or the machine me buy, or 7 a.m. you, but can you do my mamma, me can you quite. Hallelujah, I Hanyadi, I would if why my shakata, me say Hanyadi, one so the power, was a tear for a bushia for Miss Rama, and then me were having me po for a year whom to chop, as I mean, me and my young bonnet, and yan my young one can keep a sea kuno so, bring a nanky a PC in free, and and to about deep for honor, I would do for you soon, Yamano, yes, ye baby to the baby bomb me. So bibi bo me hwe wa afei na me hu de me nya me ho e na me yesa me ka manum asem eni nti sa me ba ha ready me sram urade me sraw fa cha me o maye bone wanim na maye bone nti so for me sraw nkume me pa to fa cha me wose mami so can come Bible no what is so see ma ba ba ifo ntrase wose so for minim na so me sram mo fa nche me no ma ba jesu ye uyodi na why you bedeja nti nyame ma biti wono ma wo nyanti asem koroje wo se e ene na chese nyame wa hawo na odi mirika kwakura ho wo se munue ene wo bi dia ye ni business e wo Ghana nti munko na kwa modemo enti akombe nko na abo mukuru mu a ekomu demo sa ama mutumi nya kukudro ekowura so ne demo jepa ko kan sema nim go urade so say urade so what can boy koko say di for beba enti mu amunsuso mokote camp ajepa somebody mo ba yan yarefo so for pa yarefo say open the HIV ya na say hepatitis B open the ya make say by phone na ya na ana open be ma yese nkoi what so which one do you want open the kroda no ho na ye nkoi ne nkoma ya nka nkoto brebo ne mfama to obi nan kotwa so ne nya ne say yi ye nkoma ya nka nkoto brebo na nipa kono kwa yese ne fa brodowi de ahi na open no charge no jisika boni nipa di no asase so no charge a jisika no akugina sore de mu an kansemenim ne nipa gichi no mabaye homa na todo na ewu kugem me se nipa o gisa pa no sister bra enye wonko na waye ho boni o wasefo na de asem kase se ya to wo so because no me bi beba wo so ma ibia be kan wasefo wo be ye mo bo nankofo age contract me see ada no Facebook wa kam yesu oba besia ne afra na hemfo anim no wakasa na nadwuma senti nti wo so ko dintro egu nyankopon di hu fi
osori kosie da o chimine ntoma kwa asori dem se wo kohim na diani obedi nti sabre sisi mama yam foso ama komun ne wo ma wo mfem pra nyina nyi na se komunti wo kotwa ntura akoto urade so de won kan ye wo se wo koka o se men kan chiro se da wo be pie wo bete totorobento no asasi ba be wo so ama nsroma tete egufom so what yase ne huhu nti osoro bebo sekete na dwane emupo betutu afiri de wo na asase so ahemfu bedwane aka che mepo se mfa yensie wo de wote na hinwa no so wo ba no di se di wo si ba ne yentimi nyina nanim na nka mpese ye hwi nanim animonyama wo de ba no so enti yentimi hwentimi mfa yensie kamechiro esu bian kanchiro na Ghana yedi boni akese ni binum su kum pemfo eni nipa mese mia me sister adana kwadi wodi mojashi busa masem e ma me yam shimi o ye wodi obi bre me ma me yam shim se bom wasi anoche wa mo na mo gina platform akese so mi busa wasem enti se me kunu ye sofo no wodi me ko ye sacrifice kumia enti anoche wa me ni ko se mi jaba ma no ana o kasa wa urehum o kasa wo yaudim nye komo wase me pese me temi bi free wa no kasa kire me nia me busa obiebo me se mo na mo te platform akese so me so me yeso for me na so me busu wasem me nia yima no enti se me kuru yeso for no wakojoani Illuminati no opeme kumi de my sacrifice ya enti anotwa me ni kwaze bi jaya. She said this Bible no so no akenkan me so me de nam ye ne akukuduro na me se konkonkon hu me mobo na me se minua o se adwaman kuto ena tete awade oban nya ni ku minua de me baka no me fa bibi foforo bia meka decision bi wo mo anka nko atri mintimi ma wadwene na me se minua de wo kom ne nya se ya mi do eya me ya ba me nia se bia ka kirawo boni e miss me kai brother yi e ware me sister ntati akura wontia no so e wo Baptist kuma se amukom run about Baptist wo asofo no mo ho de mo ho be family nena wo ba 5 sikani brenti nedi wona open de ne twaso sofo Grace Baptist sorry I want to word no e de say be ma no kwa sorry sofo amukum run about Satan na ama nya be 6 months anu okutane jana ho de kama umuwiye Grace Baptist one of messens and krata eho asofo ni wo de boni ekoso no ho mini ni den no onti jai munyamia brana sia to the level woni carpet ye pe wajawo mogu baby nso nkofu gu na sorry people are in his church boni ekoso no enti no de bufushi ba sasi so no enti o enu de bufuo kese a esuru ishi ehu so wo ba o ba bi ne ho akono o
shrine. You come. Never debonair to the level. They care less to kill you. They call you wife. They call you husband. They call you sister. They call you brother. But they will kill you. No sympathy. No sympathy. Se nipoti si boni kwa swa. Wan fa kanya mama. Nka sofo. Ebe ti wo pemfo. Etu amana. Ade na ginem nanim no so. Am yetu anu egu no so. Ama ne bo mama ne o se ma radio so ne case e ho no. Se me bo no so boa. O se me wura ho. Wasi nipa kono na ye hye no mesi ni o se ho na ye hye no de ne kɔ hɔ no etu gyina no so ye se ye de maame na si amnam wo pemfo wo tiem na mo de tu asi no so won ka nua ngu maame no so nyi sia so ne dan si ne so. You see the kind of sin akosumti corona that is sum kabi is suma duru corona. If you don't have torchlight you cannot see. If you don't have torchlight, no wonder. Last me that one I'm so die. Baby, I'm not torchlight to could me. Yes, I mean who quite. Torch and a nature me quite. Torch. Torch and a medenam. Yesterday you soon. The way you torch where you light. What did Jesus Christ say you can see? Torch. To when you told any no shagana, no shad would be your cruna. Nyakon Bonio Bonnie Kabubine Asafum. All these things is going on. Wickedness is going on. Bad is going on. Danger is going on. Daily bread. Kasi ni fienti. Ni pansuro so be kuninia. Nti ne obeha yesi we yire wu. Obeha yesi we kuna wu. Di obetimi ni yonkum bi akrim ni dala hefom bia no de nesene. And it's real love. Yesu kan ho asem no we don't have it. Now, wickedness no one patrim. Ushia no oba was a radi, but not Jolin say radi until was some sacra maje, no swahini in a bay. Wickedness. Bonia Cassia, Nipedin was sumase. Or Soriano Pano about time. Or Soriano Pano Boniduku on was Senano. Wickedness. Thank you, Jesus. Your Bible no come Matthew 24. 24, 29. Matthew 24, 29. Matthew 24, 29. Matthew 24, 29. Matthew 24, 29. Yezo. Easy. Or say Matthew chapter 24, verse 29. Or say na enanumu. Ahu ye na chiri and Tamara. Or say in Tamara or we bedrusum. Na osrane ren shrine. Na ensroma betutu. Efri osro egufam. Na osro ahoden awoso.
eno na onipa ba no nsankyerene bedadi wosoro na asase so musiaku nyina besu edi enti ne besu si ye papa nka Yesu Kristo ba nka ye besu wasi asase so musiaku nyina ebesu na wabe hunu onipa ba no se oreba osoro murunkum mu ahode ne animonyam kese no mu na obesoma abofo ama wode totorobento a ene eso aba na waboaboa wona wayi won ano afri ewiase mframa nan numu afri osoro ano akopem ano okay ode mframa ebe bofa ewiase mfoto nan na ode abehu na hotefo edi enti ne bi mu besu boni enti ne bema nipa hu se Yesu ba obesu boni enti o ena sanensanche ne dedi wosoro a na wo ba boni enti ne bema nipa esu etwa dwajo ye nimbe bubuo nipa nimbe bufunu da no boni yedinti yentimi nyina o boni nipa dinti eda no awia bedru sum no sane rechiran nanim onyam kesi odi ba no boni nti yentimi hwenanim omo mbetuma hwe nanim apagya wonsa aya na wa watu eya hotefo boni ekoso wasasi so no nye komo Amikenka English no so Matthew 24:29. See, immediately after the mystery of those days, the sun will turn dark. The moon will not give light. The stars will fall from the sky. And the power of the universe will be shaken. The power of the universe will be shaken. Assassine be woso, ibitwa no say ya. Enye komo. Assassine be shake gidi bibi esi assassin ntimi nyina abrosan ntimi nyina o de nti wokokum ni pasifie atoto kas no abrosan kase be woso se ya gu fam tetem te se di jani ko asfasiu e woso gu fam no e be woso gu fam anya komo e be woso o se then the sign of the Son of Man will appear in the sky. All the people on earth will cry in agony when they see the Son of Man coming. Why people on the earth will cry in agony? Why? Idientia. Si yenia nka yeni nyesa papa no oba. Or see, he will send out his angels with a loud trumpet call, and from every direction under the sky they will gather those whom God has chosen. So come on, let you so mono ho ka unkuhwe moja ka unni bone nka unye bayi ka ummokoro no ka umfa nkofo yerenom ka unye gay ni lesbian nka unkoto machine famfa ho ka unye masturbation ka unchocho bema ka ummokoro no ka unni atro ka unni difo atufochi enkudi atro ka unye nka umfa wo yire nkoye sacrifice ka unye ka you won't dare do it nka abortion ka nyi bida nka birth control ka umfa bida anka visa ka unkoje nsha unsa umfa mura jamai nka you won't dare do it bonio ni pedi ya show us shatana ne batakari ye de boni batakari ne shenipa this end time boni batakari o ene shenipa
before this end time. Chrono. Enibre fun. Enibre fun. Ye jawa kwa no. Osi adagam ye ba ya adagam ye besan yakọ. Mi hu bi a wo ye de na ba nsoro. Akoka no ho amananum. Nso nipa ni brade wo kọ sokora ne ebre wase. Wo kọ wani mi e chonsan. Anya wono obaye wunti. Pull him down. Enemies of progress. Kenya mama ebusuem kura. Maami ne nuanu mo. We mmekoso no se adenti na ekoso. Ene yemde wo mbekọ abosom wakose wo. You see our mind. Nti no so mon sakra moje no so ahini na ben. Saka Jesus Christ ade bia wo koso se wo hunu a. Saka ne papa na bumpu ne mpu. Ti sade anyanhwefo no ko hunu no a. Nka ni saboni. Ubo urade di kwa uni no. Nti no wonder o se nyo no si me se urade nyina ene be ko soro himam na mum de wo yo soro jana pede no. You might be a pastor, you might be an evangelist, you might be a church goer, you might be a singer, church member, but anam say wo do wano fafa ne di urade chi nti wo soro hini wo hunu boni na ekoso kuni mame ne Christopher be brada ne malamfo asonko be brada ne kuni mame fo. They will destroy you. They will destroy you. Ejumam ni etunuro. Ejuma ni nyane dia. Ni pakro utsi ejuma ni si wo wada. Dia woni ne bedi pa nya bibi kakra di no wo to ne du. Ye to adro positions. Ye dawrade wo so bakono ya sori pani. Asofufum ye tunuro sikani brente asofufu ni amu brase e ditro wudam adwumam sikani bre o man kete so abum no wosere oni adaji opisika di Jesus Christ bo so sheye no e wo John they say John 14 no o ka so be my yes ye be say sikadi asisi mansions and Rolls Royce at them. Sabonu no de shey ni abedi enu achi gyan nyame adwuma si ho ya preach se boni nyina yi ni sikape nso ye na ye boni sika dokoro ye na bibi kakre bi ba sikanti anwoche kakre bi ba yintumi nyina de bia ye pe cheche so nyame adwuma no so nye sa na tie. So what you say? And the comfort by no be pesika. Can you hear ne? To be to suffer to make us in tree and the country will dine me jumato. Near your bonnet, ye home. A jumamu ye 2 euro, a jumano so no dear, and no kind of mamma. Ye 2 euro per position, a jumano so no dear. So what Tony Pacone do? No, a jumania farm. So what say the panel? Now born a damn a Jumania family. Last week, meet years of over, and they say all night. A baba or one in India. Wa worry will be from Butcher Bewan. Bema no wa butchery. No, this is Cabasa Munsi die. What block sister number? Now who do they replace it? Now who take care of everything? Who take care of everything? Sister ini moshe, se ni kuni frebi na besi uso. Mechiro boni e woni pabitim. Papa ne kra uso obagana. No what wu na ukushia no me yekunu. Wa fafie no. Ne se wo sister ne ma. Enkola be 5 or 6. Wo mo de da bonte wa chiche enkola na ma nkofo. Na sister yi hu boto anu wo de kurashim. Wickedness. Ninyo. Ye funu ba ko mu ade. The same thing na kwaswa bruchira. Pull him down. One no ko fa ni anu ba so wo penekunu. Who do we call New Jerusalem? Empire Jesus. Nti no wonder so wo you who so wo ba.
be you papa. It jabe tom and ya common. And it in the Berma warrior yere. Nana could not pocket for better for worse. Will you know could join in Illuminati as if I bra was a pain? Ubi kum. Faukulubra was yo. Will be kum. And the anti we are Simon near my yenum. The woo want to me for Bakukuranko. Or no so my feared your soon. Abu Sukra ye do watch it. Abu Sukra ye do watch it. One not some from it is flowers. Now paper, no woo. And not get to what we will be do as a so. Shall Bonnie or Palindigo. Bonio Africans. We sin like nobody's business. Sin is like candies. We eat it. Your fun say APC. And no pay we any another. Bonnie Cassia. Ubi subu to kukutabaye. Won kobie mompire man no de chimduku. No shame skete si ne nase. No betina sori dem. Kono mu kaya ono wonsoa, ono so wonche no. No wo se o tu adwamamo. No wo sai niema wasafonim. Ono so ne de no. Nti da Yesu Kristo be pie wo wiem. Anwo wo sembe sisi. Eni bre ahoya boni akese na ekoso nipa braboso. Boni akese. Osi twase nyina yiku pie Kristo atemudwa. Na de ubia nam ni nipa dua so ye papa oboni o. Itwase nyina. Oye ohina obokwa ko pie Kristo atemudwa. Oye president obokwa ko pie Kristo atemudwa. Oye MP obokwa ko pie ho. Oye sikani oye hiani. Oye akola oye pani obokwa ko pie Kristo atemudwa. Onipa bie ni wo befa no hodie. Onipa bi ni ho obefa no hodie. And then let's say wonchene bo me no waka ma dwene ba bia me wu aye de me beto. Kama dwene da me come say egu me bo. De be sie. Deep on me. In the Facebook we back akekora ahoya. Etri. Obi picture kora ma obi kora bu ebufu ne kuku gina so sei. Picture keke. Obi atade ehye ne keke ma obi tumi jiga na opene kunu. Mo jide. Yedi na ye wasasi we so. Edi na asasi ye ji wo so a ni pese sa asasi abo so. Wona nanu mo be twe manso ye court wasem e twe manso buru nua won sase ho wo mo ko mo de bi ko. Koko asasi we twa to ehie to a ade eche na we koba no nso de hie na meto a we koba no de hie na ada ne manso ne ye frɛ ne ye tena so de bia ne ye twe manso papa ne wuye no eje ya pepra wo kono wo de koko asasi no wo de koi na nso wo beto so ni yidi bone Yesu bo o ba ne sekakai Dano, no mercy. Dano, no mercy. Nti ne me catch the boy ni se sakra waje. No so ahini no aben. Yesu na oba ya na. Yesi asumdua basasi so no. Se so oba. Eh! Awra wo ene be si asasi so. Nipa be so twajajo. Nipa be chare ne se. Nipa be so usumuja sokra wo mfan adano bibia nwake na bofo no kromo no na yeso to kasa wono wo mfan ho wono wa yesi robot yinyaka commanding say ye wei no wodi so nya fe na akopa ne chawo adano mu bu sika no mu busu mu huhu mu betu gwa montere mmempai adano apan ni nkura be ka cho sese kwia aha wo se me fa usika kwa wa na me ba wo dem kwa mbetwetwe usika kakra wo usum fidie ma ne yime wo pra me
Uwe ya obeto ya me chefidie no ma minguye. Wo sa de aba bom tirim de me koto bolem. Enti fa sika na mempe. Sika na mu kom nipa ho no. Me si ada na empan. E baba be shower da pa. Mpan eni nkura. Sika na wo pa wo tia buchira. Wo so won soma urade no. Sika ni tia wo tia buchira buru nwaman e bokro no. Wo be chao. Eni sika ntia buchira fo bibiri mpa nyame asem. Nyame asem kroje wo mumpe. My fears was in a gun to say Facebook was when I my home must talk. Namia somebody didn't put Jim, they hate it. So Baba way better will be Dini Patama, the Asana Batakari, or we are in Pap one in the Duka. So what is here? Suddenly, Papa. Ombe share sa video no manya nyasam keto ba wo beto so preaching kwaje a video no ko be share no kwa he ye ne den onyem na ayam o mbe nyem na oyam wo ye wo wo ye nkosu na we nkokoma aponche na me ho ye ne hina no okotare ni wuradan na ode ne ho twitwi obetwitwira ofise ni wuradan no wo se no onim se ni ho nwi na ekuku onim se se ni hu nwi no wo be sai da ne be wi no no ankasa ne nipadua no na nya fa biem onim obi be ti obi atama buru nnua akansama kase no ma share ne gu mu Facebook akoya samba e biblical o se ho ahwan ni nakedness a Christopher share ni nakedness ko gu omu page ba wo ba ya wo preach no they hate it, they care less. Asamna no den dodo asamna no den che obi a wabo naked obi adeja yekoyi ni se pono de akire obi asamna no den che sa wodi obi naked me se koto so obi hwema ne konno bible so de oba na ne kondo no odi kan na bodwaman dada de o hwe bere ma na ne kondo no oni na bodwaman wa hye se nkofo nko bodwaman eno asem bia no den che sa asem bi anu den che sa. And so you share. Obi ti wo buru nia wa fa snap ni kosia me fra hwan mo me hwe awrade se di wonder shall never end. Now a brochure is coming on becoming. Wo share so obi nko hebi na nsha na basa muden. But the papa there they hate it. Inyane be so goodbye na chi. Wo mo ti pimpem, they don't have place to go. Nko de be kokoma na mane hu se da bi o aha na kwan ne da ka ho asem papa na duane papa ne bi wo ha we de wutie ne junk food, they will never do that. So to no be afro mama no to please, I send you a request but you didn't add me. You sent me request for what? Did you send me request to come and help me with this job, or you send me request to just come on my page for what? Who send me request about page have a day? You don't support. So why do you want to come on my page? For what? It will be nipa be 5,000. Followers almost 10,000. Me page one nipa be 20,000 ago. What are they doing there? What are these people doing there? They care less about what I'm doing. They care less. To amuna ba umuno no mu be se nkofo ne mafunu agu ho. That's what they do. If you're coming on my Facebook, make sure so when you come there, ne bia sem na make an inti na oba. Se nya no inti na oba dia di inti na oba so. Wo be pede yi. Me yi wo firi so. Me yare shuffle be onwanwa. Me block complete. Me check na dia me ye no nya no inti na wo ho a. Me you feel swatch. So what you say? Because we have to help other people. And you bet to makasa said you make us say. But when some people talk, some people also share. That's what we do. But we will share all this nonsense that goes on Facebook. No send me biabra say. No send me biabra to say. Me sonya no so dinam tiao. Me brother we so hini na ben. Enti sa woni me nya adwene
Mania, don't come here. And then the part of one of me power my phone. Say Facebook will nipa be playing was so obito near or nipa 1,000. You don't want some to make up. If you're coming there, now basa some of my not working. If you know what to be now, be penny more. Now would be so moving no TB. Don't just come here and just look at me. Me nye toy. Me na me pewi ase chem. But my pa me ho chia sakra. Nti ada sa wo ba na di onyankopon ayam me no. Wo be sie bi na wo so onyankon ma akra. Nye sa wo ba na otie kire dia. Na che sa wo ye agent of Satan. Na che sa you have agenda. That's why you are here. You have a different agenda. Say no onyame agenda nti na wo ha dia. Na che sa you have a different agenda. That's why you are here. Right? What do you mean, Ajay? Who different agenda? So who the different agenda never Yesua? Excuse yourself. Asempa kupena medinam. Ye body uro. Jesus Christ, ye hu hiya nti. Wo ko katire Peter. Wasi Peter odome. Wasi rade aye. Wasi hwemi nwan. Peter, wo dome. Wasi aye. Wasi hwemi nwan. Peter udome was rade wa unim was hwemi nwan. Udoma me anotwa eni so mimu ni enye adwuma. Do you love me? Then help me ni mpege Jesus in chiri wiase. Yes. Simple as ABC. End of story. Me ni asem foforo bi ade ba. De biarada me de nyam asem ene beba. Because osura hini na ben nipe wu senkrani nipe wu tem nipe wu la every minute every hour every second nipe match to Hades wo yam show e di enti na wo do Jesus wo do ne se di entia se wo do ne dia bua ne na djuma nkoso emie wonu nkasa wo do Yesu Kristo wa bra ne djuma wo mpese be koso. Don't do that. Don't do that. Also for the crackatos who could crusade. Mumwa, Ninku Yakara, Nona Kokasa. $20 you refuse to give it to him to go to crusade. And so who could the page or Prichibia so TV? Why don't you support that kind of a person? And the near Brew in the Juma. Name what doubt do the Radino. Omo yama me wonye bibia mame because when me penny pa mama fana me nchiro me go say mun donate sika. I don't do that. Na me nye bi so da me here sika fri obi a. I don't need it because project bi eni wo nyame de ahye me sasa me won ka se me nye project bi makojeje nkofu sika oso de makoye so yemfa makwa ye won panimfu bi a wo yi wo mu a omo ye project that we have to support them. Ubiani akra wado ma shenenza. Ebinomu die millions. Those people need money to reach out to those people. So what you say? Those people will help them with our money. If we cannot preach. So what you say? Nipa dosum say hi. Nipa dosum say hi. Bloggers almost selti wo camera no mo yesu se ma na mo share na mo kansa makase sakra waji di ni pabeshim ni pafijim unyame obufu kase odi banti Yesu Kristo beda ne ho akola e ba sase so e be kan ni papa tiri mu po e di kire nipa wo ko wose ye nto aso no ene de woni nko ho da wo be to from say team Jesus Christ be we be petrol Facebook so we nyankwa o Facebook kura be disqualify and near me go that will be to say team near me go Facebook kura be disqualify so kan kwaje ma ho and near ma would videos na go no say you preach your fata wunyame asempa aso Kristonia say nyesa and no kura be disqualify ni kamechira wo tru hon mo say rade ma ba so ba ne say what else as so dey na mama
When your opportunity got na Facebook, ne nipa go pa. Followers say na now was 5,000. Now she mean some sign na ma. Say na atimi ka kire obi e. Utimi bie wano kan Yesu do. Utimi bie wano the John 3:16 to what obi tie bi. Nso obi akodi ne nsem hunu na wo tro na de na de na. Ana de na ona monti afia so atenega na de jadam. Monti ni pass me si na de jai. Me say asem bi ye me ya ko mi chacha. Yetimi ko fa woni akwa bi o mo say we friend no we master o say we master. You people Muabi Mumubio Numunina Mumubi Nekoho Ekohe we master say we headmaster and the Kumi Chacha. Come on. It is the Kumi Chacha done the first doka. We master. And the other betina bako, Nakofia the master adie, Namuguso 1.6K 2. K. Wa bring some few woman ba emfa wo bia nkonkwaje. Ba wo beto ma me no to wase e kan sam kroje wo se asem na no woden. Men kan say. Asem no me mtrugo wo se de men kan no me sro kire me. Men kan say na what ya say. Say na men kan no. Ni kuso de ye shaboni nsam de. Ya sumu ye de. And so what do you want that will be woo? A big crack 1 month to assassin, so you don't know. But look at your life. A big crack next week, I can 1 week, you don't know. A big crack the next day, me tell you the day, I don't know my last day, meaning. And I have to every single day. I was saying, yeah, careful. Now me to tell me near my year. Because I don't know the time or the hour. But nipa tenasi who says we won't feel be. Papa na wunda wo be do asase so woni tirim ene wo mfie do woni tirim no won suro no ye di boni akese e di enti na wote Facebook ni sa wo di be hye nkofo ni amafunu ene ye due because wo bi di obi atam na wo share te se de wo no waye no so wo bi buru nua na wo share e te se de wo no wadi ni pakura tem wo ye ho fafafo you will be in trouble. So no one juma and no one will din kutai. So Southway because sorry 31st night. Who go ahead? Southway, one more because sorry 31st night. You are going there for what? Papa na who ko sad ye friend hono. Na juma no same emu say na we. Na juma no fa ho. Who so do Yesu? I don't think so. Ni bibi nti na oba, wo be pe bibi na afri no. Ono anso wo hu agena ade ba. Ti bibi a wo be pe no wo be nya ne nkonje pa de oboa. You won't get it. I understand wo be nya. Wo be saw yare no, wo be nya. Wo wi abo bra se de wo pe. Na wo pies no wo ba, na asase hyase se wo so. Na instrument titigu fom a. Eho na wo be hu bebi a wo be gina. Na sa anya sa so na hwe fom ne na wu a na obi hu bebi a obi gina ni pakura obi ye adwuma ma no on na de ne nsa betu kom o de wakodu Hades sa obi ye adwuma ma Kristo on konkon so de ne nsa betu kom na o de wakokyere Abraham kuku so what you say nti sabri ye katso di pada sani se sakrawaje no so ahini no aben. This is not the time that we joke. Facebook could sit and by so but be saying Yamima. And you know opportunity until we have to go. So we must spread it. We also have to spread Unyamiasam everywhere. We also have to spread Unyamiasam everywhere. Nipa would create Facebook when you Christoni. Nso wo makwa ma Kristo fo so klekea o mo so tumi betena se preach bi Bible mu o hu nso won stop we. So what you say ye kwa sori ne abafie ne abedidi ne ada ne yesre wurade wo wan na ne ba entie na sem na wonye de opa de ono so pe no wo be ya ma no hwan ne be yesa
me bantie masem me soma na wonko me kase wonye bibi mama ya wonde no wasa bebu nkotodwe papa me sawo mama de no masa sesa na me de man me kukura wo yi nipa you won't do it and pray na saforade di bia ye de adesrade na kona nim di bia ye de fama me na kona nim but say na juma be koso de we care less. We take, but we don't give. We take, but we don't give. You go. I didn't hear you. Osra hini na bay. Osra hini na bay. Ghana, you see, I know what on China for Drew. You saw Kona Kotan or Pubi Swabekam. Now, who penko for a no evangelism, unko for ye, Sebe Umbini Bibi after the needy. And Quadia evangelism, they refuse to do it. They refuse. Yes, Ubo. Sorry, Boko say, yes, Ubo. Sorry, can't send Panawadacho, our minia. Mrs. Sorry, Boko say, yes, Ubebuateo. Sorry, can't send Panawadacho, Miss Uko, what you when with Timia Kanyamia so much. If you are doing to me, my Facebook and preach, said me preaching. But Uko, what you now for? What you mean will be a friend and you didn't go for 2 hours. What do you mean, so much? What do you mean? What you mean, what woman do yes, whom come on? What was your for? What do my fool be a case who wants a match? And now for fun, what do my yes who want to be? Because you need to be my down with preaching. But there are some people closer to you. You can preach to them. You can win that soul for Christ. But you refuse to do it. And you preach you. There are some people closer to us. And we have to talk to them. We have to. The ben watch your man at Rasia Kenya Miasa Macho. Wunti woman who Yesu. Wunti woman who Yesu Christo. Woman who catch me. Me preachia me kunu oti TV and ma kojina nimu. Me preaching sa oya bone so me kan. Oya ade me se odo ade we Yesu won pe. Last word the my Bible so. I'm sort of me bro Bible. Me slow. Me pow show. Would you that sorry bi mu say. One like Quran ho bit makaya. Me pow show. Jenekai. No sora hinimu aben. Odo. Ebedu na me no mienu dampa ba kuso. Ba wo bi e priniti o yiri de da me yina. Me primiti o me pese me ku Germany hunu. Nti odo. Sa wo beka me ho me yakwa. Bible usori no pa. Hwem. Nenchira odi ni kwasa wo ye ne de wo sa wo ye. Mintao mi dog papa. Mi de mana no so mu. Mi timi wo pan so wo hwem. Mi me hu nsanchina ni bi hu se. Mi kuna hyase hwem ne Bible. Me hu nsanchina ni bi pa kira me se. Mi kuna hyase ko ne Bible. Christmas, what the gift that you're going to give it to your husband? What kind of gift did you plan to your wife? Yeah, for Bible come home. Natural letter to show. Hello, akwasi prempe. Me ye chan oyeri odofopa. Odo you. And she awakama say. Odo wuntio when menya ni munyam. Ewo na fufu mu ni ebusuam. Na me wade se de ba ko me dofo pa se de wosi adom ye woyi mefiri manim guase mu no me so me de odokase na me de ma wo masem ba ko pe na wo ba abro mi mu
mesra so so ahini na ben me pese me nu nyina bo anan ye ko hia Yesu Kristo full stop aham koma kakra ni ko hia Kristo ewo ewiem ofiti prekopa no oba ya prempe akosi pipra me pese me nu nyina ye hiem na me nu nyina ko hia Yesu Kristo wiem me se wo se bo ne totorobento ba ni nyina yipi wo New Jerusalem me nu mienu ya kwakoto aso me dodo me dodo Christ spelling say me dodo okay me dodo ni ti me sro say tro kronkron ya me dia mawi e be sia fufufrum afre 2019 me sro say be do 2020 no do fopa na bible what me asua ti me di bi preach me koso tro bia me niam bia me ye nkoye eni ti me sro mema de mo ye fast wadwenem musua de tom trimu ntem because say Yesu ni wa mo na mo ho ntino me sro pa eni ti wo so de minim say wo ye smart wo say wo boya de mass say wo mfa calculator tita no wo ye good pa nti wo say wo be ye fast a me wo bible num ti me sro say ya me do fo pa me do efishia papa shia bible yi mame wo yire me do na me nyu mada I love you so much mwa katu e she bible no one presenting say ba o miss let the nation bible no ba kenkan nti wia no wo papa urade me so let the matri ma gutumi ni echi se mi kunu kanya ma ne mbono ma honhom ne embono embunwa na kuma mu tisapia no won to ne boase urade nkonkon se papa chase so wo kan let ya ma ne mbunwa no nyo no nko obia wo won chen ya wo becha na de no the same letter is going to that from that person. A word to a wise is enough. So was so silent in him. No was so sad by him. No one phone your mere man, yes, sister, one grown self in the Mujamu. You are done. Because the Bible so kunu. Unin so now be on a bejo yerenqua or yere. Unin si be on a bejo kunqua. No what directing the dinner check and so. The so soon, no soon tia. And then you be the comment you boss ya couldn't didn't tia just. Do this and see. Your parents, you know that they hate God. No matter what's in your presence. And they come out with important letter. So when you make kaya yen fool be no making kind. And that will mudi diano. Ni a be letter no so. Ni a ken kind. Mami. Me dog. By me me desa will be who Christo. Ni be see who say Christo ni. What your letter say kroje. When you know what shoe no. I was branding American shoe no. For shoe in the far letter no Bible come. Who ya? As a for who say Jiran and Nasu between the Nakon Kajimuno direct no. But we'll be spending a lot of money. I could tell the about the boyeni one sakrai. When to man for Bible and canon. When to man can use when Nick used to whom come, I'm fine your letter. I'm canon. Mrs. Unimatra, Stro, Chelsea pa, net coachly. Unimatra for man. Who can you know much? Mammy, what did you say? Tell my brother. I say this time, dear. He should give his life to Jesus Christ. I could see me camera for me. Yes, one tear. Pobi or teaching in at the same time, brofo. Chow brofo in our chimu, no some kuchirimu kratanos. We are manenken kind. So, sequoia. Never come out for say bem. Or hidden no, for command or him fear. Nienken kind son. We say all wrong self you are done your job. It's over. And Papa, so you don't know we don't play games so. Some people are joking.
Some people are playing games. Some people are so busy with their jobs, their money, the things that they want on this earth. They forget about Christ Jesus. Ejuma no so onyebi. Asoro okokra na ebo afode osomoso kra mo ha adwene dodo. Edie. Mo agisika agi. Nso okoda ya. Bumbo anadwo bumbo bo na ofre sofo no so wonto oil. Oil makoma 10 no pipe no anadwo 12. Mirika bi o de koto oil na nya asem ketwa. Sa wo bua wo nyame ma nadwuma koso a. Ka anadwo bumbo to wo eto wo na wotie mu Jesus Christ nko show up be so wo. Ko show up e be so wo. Come chill. Me say me nkramofo me fie. To bia me preach say am send bia ko say Erade. Was ye nyina ya befo Erade yewu. Was say di nyina ya nye. Na yes sister wo ya bodam na say bibi na ye no. En na di o madweme ho say mabodam. Na da Yesu Kristo be pie wo wiem. Ai. Ija bi tum anwasem bi sisi. So what you say? Ti me catch wo niptifu bia say empempenso ye duru no. Ojuma ne say Yesu ba de no mfa ngredi wo osesa wo fere so bebo ni di wo nipa nim ono so be fere so bebo di wo ne gya ne na bofo anim ha mumu bebre mu Facebook page nko nti wonya me de be yi mu fly o wi o so wo ye papa o se Yesu han me kwa asori pa man tumu da okay wo Facebook account o se han adwo asafo a wo ye se na screen na beto obeko na fias was nega na gay no didi obi atem na biblical nakedness na dawo na bibia o say so ko asori o say ai o say na videos ye gu ho ye kan nipa do say na o say sa video e say nipa 10,000 na he o say nti wotima tena asasi su penkwanje afiri me wo etimi ya she video mfu bi nkom ama nipa 10,000 he nti wo nipa 10,000 ko jam jina me bonkum Ubeye mo bodano. Adano, Miss Obey ma bay oba. Mrs. Johnson, the one who tattoo bula matalia who so tiapo. Ubeye mo bo. Mendada, Miss Uber Jose Balu. Uber Joe. Uber Pasako second chance. Never a reshuffle for Facebook. Now you're too late. Ubeye mo bo. Uber slow, papa. Edi na wudi bronya. Wodo Yesu Kristo mewa. Ya wo aje nkwa no. Ama ye wo David krom. Eni nti asumdua basase su bedi bronya, wo bedi ni birthday. Na nadwuma wo gya ho no. Wani ko ho ide. Na wankasa nso anyi bia wasakra. Wo fa Yesu Kristo se wo wura na waje nkwa. Wo gya wo boni nyina mu. Ana utu boni na sorry da na yeku obi asori na okombi na oba fie na osabe di the same boni no osoro hini na be wonderful meti anya me pena me de kasa nya me ho na teme nya dam bi na mabo na me de tia kasa a lot of things that I can do and kamenye nipa bibira mo hweme but I choose the word of God. I choose to preach the gospel because be anyone may was assist with be dimenim enemechi ka onyankopon wasem eni ti se me wa ho de na ketema da mabodim na moje di me mu afusane na me wo bibia it just se me ma wo bia wo hu Kristo enso be hu Kristo me pacha so atiase it just say ubi a wonim Kristo me so me boa no me de me na aka wa de bia me mpai bo no me se wrade me na aka wa sasi so nyina fa me ye de ope ma waste years but the rest lead me and guide me fa me ye de ope use me fa me ye de ope men trase ma me ho biem sakiye nyina yibe woni sa ni ebe pray won se jeyi pe mama awurade a ka kwa adwuma sister no broni na ohu anu a yechiwo ka bete obo asene na di nkomo ka obetro lete papa e di John 3:16 aka ho aye ne kama e di gift aka ho e di amano gift for Christmas ko oba no obeda wase obeka se
Sister Joy, your letter is so touching. Wow. I really love the gift that you give it to me. But your letter is so touching. I read it and I post it on my fridge. Kawobe be letter. Kuba oh miss ubi. Me come chao. What was them and the gift? What kitchen letter? Me some more money much wrong. Will you teach a to become gifts? Jesus Christ, their first gift. You're another chair as I see so. So what you say? No, see you mention in 1 year, Ubinya Dankwa. What should John 3:16? You watch that personally talk to the person. Watch that print in your watcher. Nenia the yakura will be to making guy. We are where we. If you walk home, so the respect to be by mama. Obey respect to papa. So one tea crowd will be once a woman, baby, a wujinano, Nenny the Nibia. If you are that quarter, a bit not Jinumudon. A radical who you did it, the Nippon and a sword in 1 tea. Your boss, you can do that. Christmas, Obiba, I brought cookie. I brought this. Did you taste my gingerbread cookie? Oh, it's so good. Oh, did you taste this? I brought this. And you for Jesus Christ, Mawon. Give it to them. Na me majuma mo meka ko. Me ko so me ko nyame asem na me de ko. Me ko so me ko ya adwuma. Me frɛ me boss panino Susan Heisey. Me be frɛ no. Ni branches ni nyina me petro. Akoko nyame asem ko. Me nanta. Enti wo dwuma mu ho. Evangelism. If you can speak, write it. Sometimes it's me tropa, I'm not trying me try. By Trubia, oh kasa, English is your second language. Bombs beba kaka. Last me bitch na hanuman kolei, e de me ma me can English. Me mate ya umudu baby no so ma'am this way, this one, only this one, that one no. Namsi really. But remember, I'm not from here, right? So mistake will come. Nam say, yeah, you guys are right. Me Ghana way. English is our second language. And so tiba ko cry the best. Okay, na munyi video nim flow. English is our second language. Man go university. It takes a miracle of God for me to read the Bible. You have no idea. It takes the miracle of God for me to sit here and read the Bible. Nyakomo. I was even surprised to be able to write and read this Bible. I'm surprised myself. Okay? But this time, I don't know where Onyame had the wisdom na be gumi tirimu. Na me be Bible will be me say what? Idea was a bit sure. Na to be a genimu Facebook when I start typing, it comes by itself. Onyame wo se wutu nan ne ba ko a wutu bi ka ho. Otu bi ka me miema no nka ho so nkra. Never. But I don't want to lie to you. I tell the truth. I say it as it is. Miko school na me shada di madio. Man se kura de all the ba na me yam ya. One here me fe. English na de ba me I mean me fe. Sata me feel school ye ko school Canberra for school. Chi na na ye ka. Ye me ma me guess SP na me ko dira on man maka ba ko mienu bi. Me ba ko mienu bi. Se me continue se me ba obua. Emma. But look at the way God is doing his thing. It's unbelievable. And your mama. Huh? Ubiwa dream say.
o shutu ti miminya o mo ye ya you know wa bonso o te kakra bi na no ayire no nti u pushi no call level bi a ne jadem minya sa by me be Bible numa he give me understanding unbelievable. I read it. So what you say? You come. Me papa me push me school so now. Got to say. What did the teacher say? Okay. Me class won't you himself. I'm not sure. We share any money. I no question. But look at what God is doing. No. To be he helps you. Sisi me no jawo nyame de me gina stage a obema me preach brofo be wonwa me preach toro ebe be bia wodi me be gina bia o de kasa ne ba abrofo ya me kasa me bo me ho akowe me ko preach won with the power of God ebe o sisini sa no nyame ye na di o sa wo bo wagin posa wo be boa no o boa. I tell my husband, Mr. Odo, my son, me graduate you. We are graduate in the Jai. Me graduate. We are graduate teacher in the Jai. So what you say? Me di come and we know me shoot to me and Ruha. To a buy no so be school kakraka. One for man go to school. Or do me go school to be able to talk? Me ko emi no mo makoko college and a co school e ko pay the same lances. They get it, I get it too. Me no mo ko college and a co school ko pay the same lances. They get it, I get it too. So what you say? You need to me sra odofo. Me jina wonyankopon mu bruhu so sra se. Empempen so ye duru. Enye fedi agro me die sem faso so sen obi intellectual obi abo PhD but na juma wo ye ne mfa ne nkonkwaje owu a wokɔhye jesu osakra obi de na desua bɔ ne ho abodini okuta certificate bi abi but wan fa nyame asɛm nti owu a oni nkwaje nti me so me di me 2x4 brofo ne English ne betena ne menya nkwa aka onyankopɔn asɛm nya nkwa ma me kra. Because the Bible says we need to who boni ebeba no de ne ho yinta entete kwafo de ebe fa so ebe fa monya asotwe ebi a wako school wo bo PhD nso no ya tete kwa because nyansa mfiti ase yi nyankopon so nyansa woni Christ ntisa wo kwati no a wo de bo PhD is nothing, absolutely nothing. Enko babia so what you say? Only the power of God and the illiterate. Only the power of God. Timishia will be our dinner. So nipa be our uncle school and nipa we crimes and the decra when you no the serena and nipa crome who's way aimless. So send the panukuta Christ. No kuta hunkonkra. No young kono. Because we certificate in Kodiwa some mawa. Yesu Kristo ba enante pampampan nkotro di won kwan. So what you say? To pass asisi so na uje urade wo ho a oh mo bosete wusi ubeye mobo. Ubeye mobo. Ti obo obeti no hu se wako school. Na wo school na akoye na wo didi nsem hu na obo obeti a na ode ye nyansa na ode be wura wo bia nka ne level ni nru na wo yusu no de na ye adwuma na onima ye hancho. Sanu wo nyame ye no be ye mobo eniti nye nyame ho nye Jesus Christ ho na nyansa ni nipa bi atirimu ka Christ wono no fawa na wapon ni nyansa no de ama nti obi hia no kasa wonim nyansa onidi watemo nyansa ni Kristo unimu na wonim nyansa
Enti me sraw ni adofo mpempenso ye du no ye moa Kristo na nadwuma ne nkoso wontumi nane no ho ensense wie mu me preach ofa nipa mu ne kasa wudura adwuma mu aka unyame asam kire obi so what you say wo teacher na wo kire wade na ma wo de akọ wiase akọbọ wiase bram onso so fa nyame asam man do that. And then yeah, I started preaching because you told me to preach at school too. So in the bus. Now she really was yeah. Now they know that I'm a Christian. Now I started preaching the gospel to them. Sana was here. Keremonika Muhammad Huasam. Nti Christo ni so kan Yesu Huasam. Hey, na mami anotoa na minim kasa mede magada ni nyina no bia betuma begina ho a preachy public. Some of you, people that closer to you, you can preach to them. Do that. Do that. No so ninye na ubusa na dia wayama. Anye sa ubeye mpo. E do urade do yinti no suma ne do baba asasiso. John 3:60 was said you Yankopon do wiase ni no soma ne doba kro no e ma he said you gini di no onyera no benya dankwa se Yesu Kristo Onyankopon nkame ne bakro no de na ya kyade abema ye dia ene ye mesrew se Jesus Christ di na wo so Onyankwa ma okra onyame wodo wuntia anye sa na wotena sisi ya na okuwu oboni mu a ni obi ne komantwi o di wo so onyame ye ma obi awaye wotuma to ne boase asane ne ba ma ama na ya be wo no modi e na to modi di daka mu a e di bi mu no wanyama wo ama na be hyi ni mojegu ama meme no wo boni nti na wo so wo mpesa wo be benefit on it e di bi mu no wanya. Please from today try so wo be benefit wo Nyankopon Yesu Kristo wo be wu ye no anya sa wo jai ama ni wo ni ye wasted ama wa da wo be pie ne wonani mo nyam wo nia no yie mi nada o pie ne ni mo nyam wo be dwane wo be yes Adam ni Eve onyame se Adam o se rade mi hu sa wo ba na mi suroi de bia so rade ba intro wansuru boninti wo se rade ba wo suroi boninti si wo se Yesu ba ibe dwane nti se me no wa nka me yi nitefo me dwane age me krankwa na Jesus Christ pie na nimu nyama na nimu hyenhyen na ebe hye wiase nyina mu no se de dan na samwato nyum no o se ayini mu hini no ribo ni tumi kase no ebe wo so wiase nyina ewufo be sori ni atiasefo nyina ye bebo makohia no wo wiem wo. Hallelujah, meka wo Yesu ni moja nimti mi se meka wo adiboye fonti mi hwenanim shen opesa wo hwenanim shen ene to ho free bonim na ye papa ni sura wurade tena sase su di no kore na ye papa na Jesus Christ di ni ntru di won kwamum because wono anasem ne kan o so onye nipa no odi atoro na sam ka wo John 1:12 o se dudu o je no no je ni dindi ye wo ma wo ntumi so me yu Nyankopon ma sa wo je no na wo je ni dindi wo no kuremu a tumi ye de ye ba wo de be dom na opie na nimu nyama ho so oni na kodida ensada eni ntimi sraw enne sa wo do Yesu a follow him, obey his rules, obey his commands. There was one pen to who no one who mobo. So what? Unyame wo shira no nya okese kakra bi se eno nyame na meso e de bae.